hlakani mingisela umkena lona FM nokuhlanganisa kora ngengihlala show kukonga borla Gauteng Mpumalanga no Port Limpopo na kwa audio streaming yamkena lona FM.co.za ni khalanga Pat Mathebula warismato jimo stango washington washachana makona wandandatsi nokona kwa Africa wabula umelerso enchindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula kanhle kanoti makatitele swinene kusuka kala bapfumala kuti makata gezi nathi makata ku loko milangutele makata mpimanya to ku ya hila tingele ku fambeni ako n'wina mile ku vonini ka yini indlela le se ta va ka bula mina na wena kambe sweswo hinkwaswo dakalesi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kamgana lona na FM komandlela nhlekani Afrika Dzonga nhlekani mingisero mina kwalonga yingisela stitch shurko namutla kuri ravunaro ehlanganele mina na wena kwala mingiseri ntsava na wena imiklunga kulota hibyela ku mahungu lama nga khoma wona hi why ka timakume nharhu wa timinete leto sungula hela hitwa ku wena ku we uri yini hi timhaka tihi kumbe tihi leti khumba ku kwala va ku yingisele mgana lona na FM orko hi ndlela yaleyo kulukumba Timothy Omotoso kunga mfundisi lava nga tshama kulumeka ka nhungu wa mavhiki nhungu wa malembe va ri khotsweni le Gqeberha leyi vera va voniwa nginanto sinandu luwa wu herisiwile se loko wu helerisiwile swi vula ku yini nhungu wa malembe hinkwawo van'wana va ku swi vangana hi ku timhaka ta ku timbhoni ti ri ku hundzeni misaveni tin'wana ti ku humelela leswi na leswiya mayivona kasi van'wana va kombisa timhaka to hambanahambana leti ti fambelanaka na letiya ta Jocelyn Smith leti ti kombisaka timhaka ta ku nyamalala ka xitlangi lexiya ku hey nako leha ku le ku tikeni ku na rimitsu kambe sana hi sungula ni Collins Chaman municipality la ku na mingiseri yange hayikho me swin'wana swi famba kahle a hi amukeleni Mathela mathenhle ka minjhani hi pfukeli papa minjhani hi pfukile n'wina mi ri ku endla ka yini kumbe a ku endleki yini problem leyi hi nga na yona la ka community ya hina i ku ku na list yi huma ka masipala leyi hi nga ka yona a hi fanele hi ngheniseriwa gezi mara sweswi a ha ri ku tiseriweni ka gezi a hi ri vo ma 400 and something ka list liya yi huma ka masipala mara sweswi va kombisa ku va lava ku nghenisela 126 household leswi swi nga ku hi twiseni ku vava ngopfu ene ku ya languta mi sungulele henhla ngopfu mi te mi vhe mi sungula hi ku hina i ku na list a hi sunguriseni kahle hi n'wina va mani ve le kwihi mi vangani mi hlamuserile xiphiqo i yini hina hi ve le Basani ka Mtsetweni hi wela ka gezi leri vitaniwaka Xitachi electricity project okay se leswi swi hi hlamarisaka i ku na list leyi mukhanselara va nga yi hoxa ka community group chat so leyi a yi kombisa nhlayo ya le henhla swinene mara sweswi lexi hi hlamarisaka i ku vanhu va temeleriwile laya a ha ri kona ka ku ngheniseriwa gezi va hi byela ku hina hi ta tisela hi Eskom se leswi swi nga ku hi vaviseni ngopfu i ku mukhanselara va ha ku aka swiyindlwana swin'wana ku halaya ka Bungeni mara sweswi rona gezi ra ya laha hina vo ma 9 years ka ri hi tshama se swi hi vavisa swinene swi tshikeni mi nga va jerazeli a hi languteni leya n'wina ya list leyi loko va mi nyika list vete mi vangani vete mi 400 and man a hi ri 482 list ya kona na ku hi rhumela sweswiwani manager va ka masipala Mr. Shileni ya Collins Chavan 482 ya a hi ri 482 la a vete ri ta nghena rini la ka 482 gezi leri a va vulavula hi yona 2025 va mi byele rini ku ta nghena 482 hi 2025 va mi byele rini ku ve na meeting hi ti 15 ta July ka Xitachi Primary School 15 July 2024 ya 15 July 2024 yes a ku ri na ku ve na meeting le ka Xitachi a hi tele swinene ene hi tsakile swinene ku hi 2025 nhluvuko ku teni n'wagezi okay se sweswiwani ku hume list ya tinomboro tingani ya veri ku ringhenela 126 mara loko ni kha ni vulavula na municipal manager a ni twa va karhi va vulavula hi 120 mara loko sweswiwani hi twa va ve ri i 126 households fane ku ringena la ka Xitachi hi katsa na le ka vona kwale mukhanselara se household leyi fanele ku kuma gezi i 126 se leyin'wana ve ri ta nghena rini lerin'wana va hi kombisa ku ri ta tisiwa hi Eskom rini a va hi byeli na ku ri mo vula ku ri tata mara swi nga hi tekela vo 5 to 10 years
ako swi nga mi tekela ka ri munhu hananto ngopfu mhaka yi ku twananiwe yini se loko mi twanana hi 482 hi 2024 va mi nikile xivangelo xa ku cinca loko ku tisa hi yini mukhanselara loko hi ringeta hi vulavule na vona hi va vitana mithinini a va swi lavi ku tshunelela laha hina hi nga kona ene ku ri ku lo va vhotela lo va hlawula xitulu lexi a va nga ka xona a va swi lavi hi leswi a va swi lavi ku twa swirilo swa community i mhaka yin'wana leyi hi vavisaka hi va vitanela mithinini a va tanga mithinini va huyele ka mithini yin'wana loko hi va fonela ve ri mina ni nga ka ni nga tiku a va swi lavi ku ta laha hi nga kona hi mhaka yini a hi swi tivi xivangelo ku nga va ku ri yini kumbe va nga va chava vusompho byebyi va nga byi endla se ka 126 leyiwani mi hehla ku vanhu lava va nga ri kona ka list 126 leyi ka lava ngheniseriwa gezi va nga va ri kona ka list mara a ni loko hi hlaya tinambara a swi fanele ku sungula ka number 1 ti ya fika ka 1 mina ni le ka number 17 ka list number 1 i Basopa Maluleke a hi le ku ngheniseriweni a na va fanele va sukele ka number 1 ku ya fika ka 126 number 1 leyi a yi vekiwe hi njhani a yi mi fike njhani ku n'wemba number 17 list yaleyi lo ta yuma from the municipality ive mukhanselara va yoxa ka community group ni vula swona i mani a swi fike njhani ku n'wemba ka number 17 ani ali yika swi tise sweswo from the municipality a ni mara swi nga teka n'wemi ri number 17 mara mi kuma ku n'wa wa number 50 i ye mugangeni walowo mi nga ka wona hi a nga rhanga fika n'wemi nga si fika se a ni lava ku tiva ku yi fike njhani 70 ku n'wemi va ka number 17 hi leswi hi nga ku ringeteni ka ku kombisa swona ku a va va n'wi fe swiyindlwana swa mukhanselara a swi ze swi hele leswi va nga swi aka endzhaku ka paradise mara ra va nghenela gezi kona mato na mitwa matwako lexi ni lavaka ku twisisa swona ka n'wina mathe hi yini i ku n'wina mi nge tirhisi ku mi number 17 hi ku a hi swi tivi ku number 17 leyiwani kumbe loyi a nga number 1 a hi swi tivi ku number 1 loyi a yi tisiwe hi yini se a hi lava ku tiva ku a ku arrangiwa ku ya hi ku mana nga rhanga fika mugangeni lowu kumbe a ku tsariwa tinomboro ntsena ya sweswo swi tikomba kahle ku va hina hi tshamele hi 2016 swi tikomba nga ku a va langutisa swi ku hi va hi vanhu lava nga rhanga ku ta va ta tshama endhawini yaleyo and hina kusuka hi vo 2016 mara gezi ri ya nghenela munhu a ke na sweswi ku ngeza ku hela se a swi va ngi fe hi ndlela yaleyo lero ku cinciwe map va swi cincile hi ndlela yaleyo ene swa hi vavisa hina vaakatiko a ni munhu loko n'wi hlawurile i fane ku langutiwa the interest of the community kambe ni kombe ku vutisa lexi xi vutisa xan'we xo hetisela ni ta kota ku mi khomisa tani ni kombe ku vutisa loko lava va 120 lava va nga ta ngheniseriwa gezi xana a va kona ka nxaxamelo wa 482 ke kahle ku vulavula ntiyiso vanhu lava hi lava kusukela ka switandi leswiya swa kusuka le ka patire ra ka wayini ku taleni va ta aka sweswi hina hi nga kona va nga va ri ku ediweni ka tilist because ni ve ni ya twa ku ve ri ku na vo 500 and something swi vula ku hi vona va nga fika va ta tisa nambara yoleyo mara hina mate xivutiso xa mina xi ri vanhu lava va nga kona ka 120 leyi a hi lava va nga ka 482 ke hayi a va kona okay komantani okay komantani hi mani hi nghenisa va masipala mi nga loko ku va ku vulavula van'wani n'wema miyela a mi xeweti munhu a mi ndli nchumu hi ku mi ta va mi ri moyeni ani no problem ni ta miyerisa sweswo mi n'wina mo yingisela loko se ni lava mi nghena ni ta mi byela ku nghena hi sweswo mi yingisela munghana lona feme lava hi bulaka na vona i tatana mathe vona va va mathe tira ku gwabana lava tatana mathe va suka a basani ka mtsetweni va nge ri ku ve na timhaka ta ku va ku va na ku vekiwa gezi kumbe ku tshembisiwa ku gezi ri 2025 ku ta nghenisiwa miti ya ku fika 482 kambe a swa ha ri tano swi le ku cinceni hi ndlela yeleyo kambe ke mukhanselara mi nga vileli ani loko a nga ti mo ka mi nga ha n'wi vhoti nkarhi lowu taka swi olovise sweswo loko a nga mi korhokeli nkarhi lowu taka a mi ha n'wi vhoti swi olovisa sweswo kumbe na hi kumbexani theme ya yena ya hela a nge hi tlheleli kumbexani hi swin'wana swi ri swin'wana swa swivangelo kambe hi amukeleni mbulavuleri wa masipala wa Collins Chabane kusuka hofisini ya meyara SG Maluleke a hi amukeleni ku ri ku va hlayiseka Robert Mathe nhlekani nhlekani Khalanga na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula 2024 hi ti 15 ta July mi tshembise vanhu va 482 ku mi ta va nghenisela gezi se mi cince nomboro yi jika ka 120 yi ya ka 126 kahle ku endleka yini xo sungula Khalanga
hungu rero ni ri kuma matolo loko muhumelerisi wa n'wina Ncingani a ni rhumela voice note leyi nga rhumeliwa hi un'wana wa xisati kwalaho ka radio ya n'wina. Loko a ni rhumela Ncingani ni teka voice note liya hi ku a yi kha yi hehla mukhanselara wa hina khansela Percy Mashimbi. Ni teka ni va rhumela voice note liya khansela Percy Mashimbi ni va vutisa ni ku mi tiva yini swilo leswi hi ku a ni lava nhlamulo ku ni ta hlamula voice note liya Khalanga. Kuma Mashimbi va ni hlamula va ku leswi nga va kona mathe ku vi na leswi swa ku hina gezi leri faneleke ku ta hala ka Ward 5 a ri se fika nkarhi wa kona wu se fika. Gezi leri va vulavula ku hi rona ku ri ku peni ka miti ya 126 Khalanga i gezi leri a ri fanela ku va ri aka Ximxoni. Hi leswi ni nga swi kuma ka mukhanselara Percy Mashimbi leri a ri fanela ku va ri ka Ximxoni. A Ximxoni va Eskom va kuma ku a va na leswi hi swi vitana ku i capacity ivi va ri teka gezi leri va ri yisa le ka Ward 5 hi rona leri ri yaku a Basani ka Mkepeni kumbe ri yaku ka leri va vulavulaka hi rona namuntlha ri yaku leri ra 400 and something Khalanga a ni vulavuli rona namuntlha ni vulavula hi leri ri nge ra nghenisiwa ku fika sweswi. Khansela Mashimbi veri loko ri ta gezi leri ra miti ya leyi ni vulavulaka hi yona laha va yi a tihofini veri va yi a tihofini va fika va tshama hansi va va na meeting kona va twanana ku vanhu lava nga ta sungula ku kuma gezi i vanhu lava va 126 lava nga sungula ku tshama le ka Mtetweni Khalanga ka xitachi veri hi vona va nga ta sungula ku kuma gezi ri nga tekiwa kusuka ka Ximxoni mhaka ku aka Ximxoni a ku ri hava capacity. Va ku hi ta sungula ku nyika vanhu lavaya va ku vanhu va khoro ya le vuhosini va ku ni vi na nhlengeletano chairperson na secretary swilo leswi ni swi vulaku va swi tiva. So muyingiseri loyi a nga tisa voice note kwalaho Khalanga loko a va patient a ya secretary na chairperson ya khoro va ku va swi tiva. Leswi swin'wana leswi swi vuliwaka namuntlha Khalanga a ni nga swi tivi. Leswi ni tivaka swona hi leswi ni hlamulaka swona ni nge khansela Mashimbi ni ka vona loko ni kumi voice note liya va pfa va ni hlamusela leswi va nga ni hlamusela va ku ni na swona va ku vaakatiko hi vhiki leri nga hela va ni vitanile va ku mate leswi ya swa ku mi swi tiva ku loko mo languta sweswi ka vanhu lava tipolotiki Khalanga mi languta nkarhi ku hi nkarhi wihi mi nge vitani munhu mi ku namuntlha a ku lava a tlakuka aya va vitani vhiki leri nga hela va ku schedule ya mina yi tight. Loko voice note liya a yi vulile ku loko va ku schedule ya mina yi tight vete ni ta hlangana na vona rini a va ali ku ya va hlangana na vaakatiko khansela Mashimbi. Khansela Mashimbi i ward councillor lava va nga president wa ward Khalanga. Loko ku ri ku vaakatiko ve le ku vitaneni khansela Mashimbi a ve le ku yeni ka vona vaakatiko va na timfanelo ta ku va hindzisela hungu amahlweni va ri tisa ka masipala va ku n'wina va ka masipala hi le ku laveni nhlengeletano na khanselara wa hina a ve le ku teni a ve le ku hi tekeleni henhla. Khansela Mashimbi veri va vitaniwe siku rin'we va va byela ku siku ra kona a ku ri tight Khalanga hi leswi nga swi kuma ka mukhanselara khansela Percy Mashimbi. Okay se swi vula ku fika sweswi loko mina ni tshame la 482 leyi mi nga va tshembisa hi 2024 ya 2025 ya ha ri ndleleni Khalanga loko ku ri ku va tshembisiwe gezi leri va ri vulaku swi vula ku ri ha ri ndleleni hi ku leri ni vulavulaka hi rona Khalanga ku ya hi mukhanselara ni vulavuli na vona ngopfu tolo hi ku a ni ta ku hlamuleni sweswiya swa lavaya va voice note va ni byele ku gezi leri hi ri yisaku sweswi i gezi leri ri nga yo tlhela ri karhi ya ka Ximxoni hi mhaka ya ku Eskom a yi na capacity ivi ri tisiwa ka hina hi se hi ku hi allocate miti yo sungula ya vanhu va nga tshama leyi ni nga vulavula hi kona ku a ri hi kona va ya kuma miti yaliya loko ku ri ku va promisiwe gezi leri ra 482 Khalanga i 2025 ya hava na tin'hweti tingani Khalanga na tin'hweti ta mune hi ngheni ka n'hweti ya vumune sweswi ya ha ri kona 2024. Leswi ni nga ta kombela xona ka vaakatiko va hina Khalanga hileswaku a va tshami hansi na khanselara Percy Mashimbi va va hlamusela leswi khanselara va nga vulaka swona hileswaku hi tshami hansi na va vukosi na khansele ya vukosi va ku chairperson ya khoro na secretary va swi tiva swilo leswi swi vula ku Khalanga loko va nga twisisani na mukhanselara va ta hundza va ta haleno va ta lava ku loko hi nga twisisani na khanselara hi swilo leswi hi fanelaka ku swi endla va ku languta va cheka ku gezi ra vona ri fika kwihi ku fika sweswi Khalanga hi ku hina hi xikongomelo xa hina xa ku vaakatiko va kholisi ta vanhu hi nge tsaki hina loko hi va ka va famba xinamini hi lava va famba etindhawini leti ti nga hlayiseka hi leswi hi lavaka swona Khalanga.
mathelo un'wana mi swi twile ve ri n'wina mi ri ya na va twa leswi va nga ku vulavuleni ka swona ku va ku leswi khansela Mashinzi va vulavula ku swona swo tala emavun'wa hi va fonerile khansela Mashinzi va kombisa ku va tata a va ha fikangi emithinini a va nyikangi na apology na timinete na tona ta vulavula kambe swi nga va swi vula ku mathe na ha vulavula na mathelo wa vaakatiko lava gezi loko ni tlhelela ka mathe lava va kamana mulele va masipala ta vuya ka vona loko n'we mi tsandzani na mukhanselara kasi a ma ha swi tivi ku mi fane mi ya kwihi hayi ni vulavurile na municipal manager tatana Xilenge ku tlhe ya vulavula na Mgwena hi vona manager ya leswa magezi kwale ka college wa municipality vulavuri na vona hi kombisa ku khanselara a ri le kuteni va vuye va ni byela ku ni rhumela list ni rhumerile evidence ya ti households ya 482 lava a va fanele va karhi va kuma gezi issue yaleyo ya va ka va ximixoni hi va yi vulavurile na vona municipal manager mara problem i ku loko hi ya twisisa hi kuma ku ri ya sungula andhawini leyi va ha ku aka ku sweswi na hi tshamela hi 2016 mara kusuka hi laha ka wena i switandi leswintshwa swa ku akiwaka se lexi hi lava ku ya langutisa xona sweswi va swi vulaka hi lava ku ya languta ku laya mukhanselara va nga aka kona endzhaka ka le lonji leyi ya Paradise hi la ku vona ku ra nghena kumbe ngheni loko ro nghena swi la ta loko hi na ti-right ta ku kumeka hi karhi hi tereka hi ndlela yaleyo because va ha ku aka no hela ku seze ku hela o tsheme henhla ku gezi ri khayimeriwe laha ri ta kota ku va ri tsakisa mukhanselara hi swo mbula ku swona hi leswi va nga endla swona se hi swo swi mbile leraku loko ro va ri nga ngheni ka mukhanselara leswin'wana a swiphiqo swi kahle ya swi vula ku loko swo endlisa sweswo laha ka vona ri nga ngheni ivi na mimiti yaleyi ya ka wena ri nga ngheni ri nghena ka mimiti leyi ku nga sungula yona va ta va ri endlelo yaleyo kambe loko ku nga sungula yona mi vula yihi leya hina mina 2016 ka ni tshama laya switandi leswi ka wena swo endliwa swin'wana swi na vo 2 years swin'wana swi na vo 3 years se ka mina wa 2016 ivi ku ya ku ya langutiwa munhu wa 2022 23 ku swo swi nga ri fair hi ndlela yaleyo a hi veni fair kumbexani tatana hlayiseka Robert Mathe va Collins Chabane ni pfuneni ku twisisa Mashinzi va ri lava va 120 lavawani va tsavuriwa kwihi va tsavuriwa ka 482 kumbe list yin'wana ya le tlhelo Kalanga 482 loko ni vulavula khansela Mashinzi a ni zange ni nghena ka yona a ni nga yi tivi loko ku ti voice note leya Kalanga kumbexani loko ma ha vulavula hi voice note yi mani ni yi tlanga ka hi ta huma ka yona ku ndlela ku hi ta kota ku twa ku na mathela van'wani veri yini hi yona mhaka leyiwani hi hundza ka yona voice note leyi tatana Mathe va vulavulaka hi yona hi leyi inkomo mina leya Songwani we le Basani ka Mcetweni hina xerilo laha tanihi vaakatiko hi hlengeletanini ku nga vaakatiko va kwala ka Mcetweni hina xirilo xa gezi ra hina hi ku ve na mithini laha hi nga tshama mukhanselara va kombisa ku gezi ra hina ri kona sweswiwani ku twala ku hi kuma leswaku gezi leri fanele ku ri nghenela 120 wa mimiti hina hala wani gezi leri a hi le ku swi twisiseni ku endleka yini mukhanselara a hi le ku valaveni a ve le ku tshuneleni a kusuhani na hina hambi ku ri ti-ward committee a ve le ku tshuneleni kusuhani na hina se loko swi te tani hi laha hi la ku pfuniwa okay se hi yo voice note leyi Mathe va tirhaka hi yona leyiwani se hi hetisa ku yini la tatana Mathe va Collins Chabane Kalanga mina ni ri ka Mathe lavan'wani va ka hina Kalanga xilo xa kahle hileswaku hi xi twile xirilo xa vona namuntlha ni xi twile namuntlha va le ku kombeni ku va ri ku vulavuleni na municipal manager a va ri ku vulavuleni na Mr Baloyi ka technical mina kusuka laha Kalanga sweswi ka vanhu va lava vambirhi ni ta ni ya vutisisa ku swilo swa lawa swi fika kwihi gezi leri ra 126 ri khumbana kwihi na leri va ri vulaka ra miti ya 482 Kalanga hi ku swilo leswi swi fana leswi ku ya hi mina leswi ni swi tekisaka xiswona ni nge se ni ya vutisa Kalanga ni swi tekisa leswi ku mi ta tsundzuka kahle ku loko lembe ri sungula ha va na back to school campaign leyi hi endlaku hi kha yi ya nyikela vana na ti-uniform loko mera wa hina vo xava uniform ya 60 va ku hi ya nyikela vana uniform ya 60 ku va na un'wana a ta kota hi nyika uniform ya 20 hi ya nyika a nga nghena ka xikolo xexiya ya ka xona
swi vula ku liya ya 20 liya hi yisako a yi ya khumbana helo na liya hina va municipality hi nga plana yona liya hi yin'wani ya leyi hi nga nyikiwa hi munhu la nga nghenela ka xikolo xeli ni teka ku miti leyi ya 126 na 482 a yi khumbani helo leyi yi tekiwe yi kha yi huma ka ximixoni a yi nga ni ya vona ko va ku a ku na capacity le so loko ku nga ri ya capacity hi nge teki hi ku miti leyi hi fanele ku nyikiwa yona gezi leri ha ri sukumeta hi mhaka ya ku a ku na capacity hi yisa kun'wana la ku nga na xirilo ra xa gezi hi yisa kona hi yisa le ka White le ka Khansela Phase Mashimpi a hi telangi ku vulavula hi swilo ka ximixoni kambe ni le ku vileleni ku kahle loko ku nga ri na capacity mi va mi kha mi vula yini na ko capacity yi tisa hi mani capacity Khalanga a ni la ku vulavulela Eskom mo ni mi byela va Eskom loko va nghenisi xilo xa vona lexi va nge i transformer va swi tiva ku transformer leyi hi nga yi vekela laha yi nga kota ntsene ku ya electrify miti ya 200 loko yo hindza 200 miti loko yo electrify miti ya 200 ku ri ku a va fanele ku electrify 250 swi vula ku va ta electrify 200 va ku liya yin'wani a ku na capacity loko vo engetela yi va 250 hi laha gezi ra kona ro ka ri nga ta tirha hi ndlela yona Khalanga ri nga ta ku fana capacity yi endliwa hi vanhu va ka Eskom hina mi ta tsundzuka Khalanga ku tanihi Collins Tabane municipality a yi na license ya gezi hayi no yi twakarile mathe ni themba ku n'wina na mathe mi ta vona ku mi yisa ku yini mahlweni loko mi ri na swiphiqo swin'wana ku ya mahlweni mi ta hi khwenuta mara xin'wana lexi mhani vona xona kumbe yimani hi ku na magayisa laha phela na magayisa na n'wi hlwerisa ene n'wina mi ri ni yima xin'wana lexi mi vonaka xona yimani twa magayisa ku i ri yini na ri na ri timinete ntsena ku bila awara ya 12 la vulavula hi timhaka ta mpimanyeto mi vona yini leswi nga le ku endlekeni ka timhaka leti ta mpimanyeto leti Afrika-Dzonga onge timavandla ya tipolitiki mo endla hi ku rhandza nako ku nga va ku ri yini lexi xi susumeta ku vandla ro fana African National Congress loko ku ri ku ntiyiso ku ri sindzisa ku fanele ku ngeteriwa VAT nako lavan'wani va alaku ku nga va ku ri yini xi endlaku ku va ala hi siku leri ra nkoka ra misaveni ra Independence Day a America ku ya hi laha President Donald Trump a nga ri veka ha koho i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga ta tsakela ku hi dzika hi tona sweswi kambe hi nga se dzika hi tona mathela va le ka mtsetweni a va kha va hetisa swin'wana va ku yimanyana ni ta kota ku lelana na mathela va Collins Thabane mathe va ka mtsetweni a mi ku yini mina la ku ringeta ku kombisa ku ha swi twa gezi rero ku ri huma ka ximixoni sweswi hi mina loyi ni na vana va 5 loko no va ni khome swin'wana swi nga va ringani ni vona ku nga ku swa fanela ku ni yimanyana se a hi to gezi rero loko swi kotakala a ri tlheli ka ximixoni loko ku ta fika leri nga ta va ri ringane vanhu lava nga hansi ka White Pipe ka yena Khansela Mashimpi lava nga ku laveni ka vukorhokeri bya gezi hi laha a ri ta ri ta nghena kumbe xani sweswi ri nga tisa leswi kusuka ka ximixoni phela a hi masipala yi nga endla ku hina ri nga hi fevhara i mukhanselara a ngo lo tovolela a khandzela ku swi ta fevhara yena a swi ku vi na finance swi sungula ka number 1 ku ya fika ka 126 kambe sweswo ma ha tlhelela ka leswi mi nga swi vula that's why ni ku sweswiwani ku yiwa mahlweni a ni va mi nyikile tindhawu leti mi nge ene sweswi ni tsaka hi ku n'we mi kota no vulavula na municipal manager hi ku a ni vilela ni ku loko mi ku tanihi vaaki mi vilela hi ku mukhanselara vati mi hala mi yaku kona kambe mina municipal manager loyi mi nga kota ku vulavula na yena se swi vula ku swi bumabumela na hinkwaswo leswi mi vulavulaka hi swona yena ni kome hina loko se mi fikela se mi nge ti hakeri miti hi ku mi vuya ka hina khensile buti okay swona ko khensile mathe vafuwi ni khensile swinene na n'wehe ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta vulavula na mathe wa ka n'wina a mi lo rhambana ku mi ta ka Afrika wa vulavula mi ri vambirhi hi khensile swinene nkarhi wa n'wehe va nyikeni gezi na va lava va tivaka ku va xoteriwa ku hi capacity a va lavi transformer yikulu va ka Eskom ivi va yisela gezi na vona tshemba ku na va ri lava gezi ka tindhawu to toletiya hi khensile swinene tatani mathe khese swinene Khalanga mo ni ku hetisela hi ku laha ka masipala wa hina va swi tiva ku ku na open door policy hi swona swi endlaku ku munhu va lava ka hina va ka mi va twa va ku a ni vulavula ni municipal manager na yini xilo xa kahle Khalanga hi ku va swi tiva ku laha va fanele ku pfuneka kona hi kwihi va ta pfuneka Khalanga hi ku i xikongomelo xa hina tanihi municipal wa Collins Thabane wa ku pfuna vaakatiko va hina khese swinene inkomo sesomingisa romgana nona FM tatana Robert Mathe timhaka ta gezi ta hlupha hambi sweswi van'wana va ri lavela ku ya bridge van'wana va ri lava hala ka hina ri ngheni hala loko endzhaku ka vhiki va bridge mo ri lavela ku ya
kambe na pfumela ku va ta hetela va mpfuna mathe ne hayi pfumela kambe ndari a hi vulavuleni ka dzongo hi mhaka leyi hi nga vulavula hi yo ya timhaka ta mpimanyeto wa Afrika-Dzonga mi vona yini n'wina tikweni ra hina n'wina mi tivaka timhaka ta swa timali hi byeleni hi kota ku va hi anamisa miehleketo hi dyondza mavandla ya tipolitiki ya tikomba ya kha ya endla ku rhandza la maka va hi byela ku hayi hina hi nge pfumeli loko swi nga tenge hayi hina hi ta pfumela loko swi nga tenge namuntlha ku na ntshamo ku ka huvo ya endla milawu laha ku nga ta va ku ri na tivote ku votiwa mpimanyeto hi ndlela yeleyo n'wina mi angula mukuyini ka mhaka yeleyo a mi tweneni le ka 0860 002 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM kumbe mi kandisa rito ka 065 744 3911 na sweswo swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku mi angula mukuyini at Afrika Munghana i X handle kumbe mi tirhisa mathevula dp@sabc.co.za nakona ku i Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. wo sungula mi yingiserilo inhlekani Ehlekana Pepe Mpokeni. hi pfokele mi njhani na Hayi Mpokeni na zama nghena la nga ri ku na huwa mara se ni nghene. Boti la ku vulavula ya budget hambileswi ni twa ku Eskom yi komba ku yi incompetent yi tsandzeka ku yisa 100 kVA kumbe 200 kVA ka Ximshoni va pfumala gezi mhaka Eskom masipala yi kha yi lava ku va nyika van boyile. So leswi ni lava ku vulavula hi swona i budget budget ya hina lembe leri hi mhaka ku va hi tekele na timali ta ti-two ports va koti ku endla 1.8 trillion rand hi mali ya xibalo. So ka mali yaleyo loko hi ri na 1.8 trillion ku laveka mali ya education ya health ya sweswo swi swi tivaka na ya mudende ku na mali leyi nga lombiwa hi president Ramaphosa ya ku xava swifonyo nkarhi lowu ku ri na mavabyi lama yi kha yi fika yi yiviwa ku khomiwa na lava va ku humelela leswi ni nga swi laveki namuntlha. Sorry for radio but yo ya tilayita le. Oh no yana mahlweni. Loko ku lombiwe mali ya ku fana na vo 500 billion ya ku lwa na mavabyi lama ma ri kona hi nkarhi lowuya vete yi fane ya hakeliwa under ka 4 years mali leya loko va lomba va International Monetary Fund and va nga vulavulangi na ti-members of parliament va nga vulavulangi na hina vaakatiko. Ku na timali leti va nga famba va kha va ku va lombiwa ta ku pfuna Eskom va yile ka matiko ya lama mele Middle East va yini va Egypt se ti fane ti hakeriwa sweswi ti ta hakeriwa hi mali yihi loko hina hambiloko va teki na leyi ya ti-two va rhobi vanhu va kota ku endla ntsena 1.8 trillion rand yi fa ya huma kwihi se i problem leyi president Ramaphosa va nga na yona se hikokwalaho va ku loko munhu a xava xinkwa kumbe a xava matamatisi a hakeli leya va ngo tax very VAT value mara xinkwa swakudya na swin'wana hi kona ku katsa na xo xinkwa xexo a yi kona mara ka leswi ku tala hi swi xavaku VAT yi va yi ri kona loko mi langutisa xilipi mi ta kuma va tsale VAT a hi creme ya 14% se va yi tlakusi nkarhi walowuya va nga lomba mali ya ka 15 se sweswi loko se va tlhela va yi tlakula yi hundza swi vula ku VAT hi leyi president Ramaphosa na vanghana va vona va tirhisaka ku tekela munhu un'wana na un'wana xibalo ku va kota ku hakelela mali leyi yo ka yi nga tirhelengiki hi hina loko ri mali liya ya mabiliyoni a yo endla tifeme kumbe endli xibedhlele xin'we kumbe swimbirhi kumbe 9 hi ku hina ti-province ta 9 a swi antswa a ni ri ti-PPE leta ti ri kona swilo swa swi fambelana na timhaka ta ku lwisana na ku hangalaka ka mavabyi ya COVID a swi ri swilo swa swi pfuna hina tanihi rixaka a swi hi pfunangi a ni swi tivi ku spokesperson xa president Ramaphosa lava ku diko ze a ku hela nyana tirho for xikarhani yo tlha vuyela a va nga ku dyiwi yo mali yaleyo va ku yi vuye loko kwalani ho twa ku boti cindani yive mali mi lava vula ku n'wina a mi nwangi cold drink leyi ngo to yi xavi yona se a va yimbisiwini diko
hi mhaka ya mali ya leya swifonyo na van'wani vo tala a va khomakhomiwini ko va ku loko u kha u famba na va CR17 a wu pfaleliwi mara mali yo dyiwa a yi akangi na tliliniki na yin'we a China va koti ku hi vhiki va aka xibedhlele so hina hi lombi na mali ya ku tala mara ku tsandzeka na ku endliwa tliliniki ya mukhuhlwani mara va ku hi mali kambe loko ka hetisela tatana godongwana va kombisile ku shortfall kumbe nkayivelo lowu wu kulumeka makume-tsevu wa mabiliyoni ya tirhandi lowu se kumbexana namuntlha wu nga hunguteka hi nhungu wa mabiliyoni leswi vulaka ku ha swi yisa kwalaha ka makume-ntlhanu n'we khoma mbirhi wa mabiliyoni leyi se yi kayivelaka kwalano ke and va tlhe va kombisa ku na swilaveko swo karhi leswi lavekaka la tikweni ku fanele ku hakeriwa swikweleti leswi tiko ri nga na swoho ku fanele ku nyikiwa vukorhokeri ka vaaki ku fanele ku tlakusiwa mpimanyeto ku tlakusiwe na mpimanyeto ka ndhawu ya rihanyo hikokwalaho ka leswi nga humelela le ka vamalume Trump sweswo swa ku taniya sweswo hinkwaswo mali leyi hi nga na yona leyi endlaka swibaliwa ya hi ringana swa hina leyi hi kolotaku yona hi leyi nga ya lombiwa yi yiviwa loko a hoyalo a nga ha lomba a yi a hakela ya hina mali ya swibalo lembe leri a hi lavi yi ya ka International Monetary Fund hi ku veri u na mabiliyoni president Ramaphosa yin'wana mali yi le matirasini a purasini a ta hakela hina hi sevhisa leswin'wana ku nga za ngeteliwa VAT ivi loko va lava ku hunguta swin'wana futhi va suta ti-deputy ministers mi kuma deputy minister ku na maphorisa ma n'wi escortaku ku na yindlu Cape Town ku na yindlu Pitori ku na tifoni ku na mali ya tisuti ku na mali ya swakudya loko vo susa deputy ministers hinkwato ivi leyin'wana va ku wa hakela president Ramaphosa hinkwayo mali hi nga na yo yi nga endla tifeme hi dya kahle hi tlhe hi ngeteriwa ku nga ha vi na vukungundwana nemetweni 0860002543 n'wina mi ri yini ndaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 14 minutes ntsena a yi se ba ora ya 13 khensile swinene wu ningiserile kwala amovheni yaleyo ni khensile ku ningisele xibazani va driver na khensa swinene ku va mpfulele Munghana Lonene FM va kota ku hi twa kwala xibazanini na va vona mani va bombile va tiyela kolomba ya kona mi fika kahle mi hlayisekilani kambe ke a amukeleni n'wana mingiseri hello hi nhlekani Inhlekani Bothwet xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula ayi mina ni lava ku khumbanyana leyo ya budget ya swi tikomba kahle Bothwet ku mfumo a wa ha ri na mali yo ringana ku endla migingiriko ya tiko ene ni tshame ni swi vula ni ku hi ta pfuka hi siku rin'wana va ku va tirhela mfumo a va holi hi mhaka ku mali a ya ha ri kona mara ku na xivutiso xo tala lexi mi tshamaka mi xi vutisa n'we Bothwet ni ku hi fike njhani laniwa hi fike hi ndlela leyi Bothwet ya ku matsundzuka aka administration ya nkulukumba Zuma ti state enterprise leti a ti nga tirhi swona swo ku fana na vo Denel na vo Eskom na vo Transnet a ti tshama ti nga ti beyineriwa lembe na lembe va karhi va nga swi voni ku lexi endlaku ti beyineriwa i corruption leyi nga koho ka Eskom i corruption leyi nga koho ka ti-state institution letiwa ku nga ri na munhu loyi a swi vonaka kwalaha yo beyineriwa lembe na lembe mali yi karhi yi famba hi ndlela yaliya yi famba hi ndlela yaliya se namuntlha ka xiyimo lexi hi nga ka xoho a ya ha ri kona mali ya ku migingiriko ya tiko yi kota ku ya mahlweni ehenhla ka sweswo Along Zonda nkulukumba loyi a ri president khale ka president Zuma ehenhla ka sweswo a ta bazela hi ku pfula phati yin'wana leyi nga endlaku ANC yi nga kumi majority tiphati leti nga pfuriwa tetiya ta vu-Rise Zanzibar Action SA na vubosa i ndlela ya valungu ya ku kota ku divide vanhu va ntima ene va hi kumini hi laha hi nga koho sweswi hi laha hi nga koho sweswi se loko ku ve loko ka ku minkama leyi ka ku humerisiwa ti-bailout a ti va ti kha timali ta koho ti kha ti tlakula xikweleti xa mfumo hi swona a ti tlakula xikweleti xa mfumo wu tshama karhi wu nghena xikweletini swi fana loko u ri munhu i kuma ku u hola 20,000 mara swikweleti swo swi fika 40,000 i nge survive ene hi la administration leyi a yi fanele swi identify koho ku no hala ya mahlweni ya ku kohala hi ta va na problem loko hi tshama karhi hi beyinela ti-state institution letiwa ene mi kuma ku mi beyinela vanhu lava va tekaka mali ya ko va tlhela va yiva a mi va beyineli ku va ndla va tisa gezi vanhwini mi va beyinela ku va yiva va xava timovha to durha
kambe a ne va swi tiva ku va ta va nga ri kona a ni Afrika-Dzonga ntlhanu wa malembe tshama sweswo ni tshama ni karhi ni swi vula minkarhi yo tala botpet ni ku leswi xi nga hi hlupha hina vanhu va ntima hi divide-anini hi ku pfula tiphati to tala lexi a hi fanele endle xoho ti-political opposition leti a ti ri koho ka nkarhi wo luwani a ti fane ti lwe na mfumo ku wundla swilo leswinene ti lwa na corruption ti lwa na service delivery a va lavangi swona voho hi mhaka ku va lava ku tikuma va ri ti-holy cow va ku no ANC lexi instead ya ku mi le ka mfumo na n'wehe pfunani ANC ku va community va na vukorhokeri vaaki va va na vukorhokeri voho va lave ku menula ANC ku va ta kota ku nghena hi leswi swi nga hi hlupha ene kahlekahle botpet ano tshemba ku swi hatalunga swi ano tshemba ku swi hatalunga se mi vula ku yini mungu wa matshemba ku swi hatalunga mi vula ku mpimanyeto wu nge pasi mi vula yini phela ku fanele ku compromise laha and phati yin'wana na yin'wana yi lava ku tikuma yoho yi ri leyi nga mahlweni ku hayi ko hi mina ni nga ala leswi or hi mina ni nga tisa leswiwa hi mhaka ku lava alaku na ku tax increasiwa hayi mhaka ku vo ala botpet hi mhaka ku a vele ka mfumo a vo ala vele ka mfumo a ni vele ka GNU vele ka GNU mara va ndlela ku vanhu va languta phati leyi nga ku rhuleni or leyi nga na tivhoti to tala palamende leyi nga na timembari to tala palamende ku va yoho yi thyakaku ku ri ku na vo va swi tiva ku they are part of it number 3 inkomu 0860002543 narteka qingo rero kamenda ka leswi Line telephone Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula I am getting ngwana mingiseri lo inhlekani Imamkele kamngana lona na FM inhlekani Mzani ipokele mjani bote Ipokele Nkambala kwa shikala vitu Inkombo tome Kalanga budget yi bayika ku pasa and sure baba shakona ko va mhaka ya ku moni ni vula straight tani va akatiko ni va hi funda corruption leyi endliwaka hi varhangeri right hi ndlela ya ku loko mo cheka hambi ku ri ti-project leti endliwaka mali yi helaku yi humesiwile ya ku endla ti-project loko mo langusa project liya mi kumaka a yi fane yi endliwa hi mina personally a kaya mi ta swi vona ku mali leyi yi humesiwaka hi government ku yi endla project yi va yi tele ngopfu lexi endlaku yi va yi tele mi kuma ku ri na mali ya ti-kickback leyi faneke yi tlhelela ka vanhu lava humesaka ti-project ti-department ta supply chain na yo department ya PMU na hinkwaswo se hi ngeteleliwa xibalo hi mhaka ya ku fane ku fandiwa corruption yona budget a ku heteleleni yi ta pasa ko va ku swi hela swi tikisela hina vaakatiko kambe loko ku nga ku fandiwa corruption swi vula ku hina tanihi vaaki a hi na lexi hi nga xi endlaku hi helpless a ku na lexi hi nga xi endlaku ho fane hi pfumela ku muyingiseri loyi a nga le ku vulavuleni na mina a fandiwa mali ya ka yena a xava xibazana a famba ri yexe vutomi byi ya mahlweni hina hi kha hi hakela xibalo ku hava lexi hi nga ta xi endla because hi rhangeliwa hi tipolotiki ende loko ho langutisa sweswi van'watipolitiki van'wana na van'wana hambi le ka phati leyi nga ku fumeni kumbe leyi navelaka ku nghena kumbe yihi na yihi un'wana na un'wana u nghena a languse khwiri ra yena a nga ngheni a languse ku tirhela community kumbe ku tirhela vaaki kasi leswi va hi byela ku se na n'wimitana yin'wana leswi va hi byela ku va ku hayi hina hi tiyimiserile ku mi korhokela hi ya tirhela n'wina hi vukuteleni kasi a va vuli ntiyiso Khalanga loko ku ri ku kuma swirhambi hlaya ku na xibukwana xin'wana xi nga tsariwa hi kulukumba van'wana va ku i George Orwell xi vitaniwa ku Animal Farm fambani mi ya xi hlaya a ni xi dyondze tlilasini ni dyondziwa hi tichana xirhondoni loko mo xi interpreta xibukwana xa mbasiwa ku xi vulavula hi tipolitika xi nga vulavuli hi purasi loko va ha hi tshembisa leswinene ku va lava ku tirhela hina hi mhaka ya ku va lava ku hi phutisa ku hi kota ku va nyika tivhoti loko se hi hete ku va vhotela teni ku huma leswiya swa mampela leswi a va lava swona a va lava hi va vhotelela swona leswi a swi endleka na le purasini leriya
va hi byelana ku hayi comrade leswi hi nge endli leswi hi ta endla leswi hi nge endli loko se ku ngheniwa matimbeni swa interpretation ya cinciwa ku hina a hi nga swi vekisanga swona leswi a hi swi vula hi mukhuva lowu. George Orwell. Exactly. Animal Farm. Kesil Botomi. Cancel. Equal. All animals are equal, but some are more equal than others. Ai hlayin vukulia. Na ilo hlaiswa swa ku loko hi ri tlasi. Ngwana American 0860002543 inkopo timineta iseba awara yangu min 01 hilo inhlekana mpimanya to hilo ngwe American botet Botomi pimanya hilo va nga tipolitiki na lava tlemaku ku va tirhela vaakatiko le parliament and va representa vaakatiko and to the best interest of the people loko former GNU leswi a swi appreciate nyamuntlha loko va negotiate a va negotiate va langute tiko va negotiate va langute tona ti-political parties themselves. For example yona DA loko yi ta ka hala a handle yi fika yi vulavula a different tune ya ku ANC a yi le ku languteni ka mhaka ya development na mhaka ya project yo support project na economy. Mara loko va rindzeni very ANC we can only vote with you loko ku n'wina mo susa Bela Act atafuleni mi susa Land Appropriation Act atafuleni na NHI then kwalano mi ta va na vote ya hina. So loko i fika kwalano leswi i vulavula hi ti-bill leti ngo pasisiwa parliament before mi ta mi forma na GNU and the only time wena i lava ku pasisiwa budget leyi fane tirhela vaakatiko sweswiwani a ku na ku tiyiseka ka ku sweswiwani ya kwihi na market a ku na ku tiyiseka ku sweswiwani ku ya humelela yini nyamuntlha hi mhaka mpimanyeto lowani. So loko va ta hala ka hina va fika va hi hembela va vulavula leswaku ku ri in actual fact vona va blackmaila ti-fellow negotiators. No, they are not negotiating in good faith anyway. Inge susi ti-bill leti nga pasisiwa hi parliament hi mhaka ku wena i la ta kota no ku support ku va i pasisa budget. And ANC is wholly to be blamed ka xiyimo le South Africa yi kumaka yi ri ka xona. A va nga vulavuli nchumu hi nkarhi lowu wa midupi loko yi akiwa hi initially a ku ri 37 billion yi ta yi tlula yi ku 150 something billion. Ivi Councillor House leyi a yi ri entity ya ANC yi tikuma yi kha yi ri na yona yi nghenelerile kokwalaho yi va yi kha yi nyiketa vukorhokeri kwalaha ndzeni ka midupi. A ku dzineni mali leyi hinkwayo a kha yi aka switichi leswiwani mali leyi hinkwayo a kha yi sapota ti-bail out ku va ku njhe xivulavula lexin'wana xi nga nghena before lexiwani mali leyi a yo lombiwa a ku nga ri mali yi nga kolikiwa ka tax a yo lombiwa ti-bail letiwani hi loko yi kha hi lomba hi ri ka ti-World Bank and nyamuntlha service ya xikweleti I think yi kwala ka vo 70 something percent ya mali leyi hi kolekaku a tikweni ra hina. So loko swi te taniwani hi le ka cul-de-sac vanhu va kha va byeriwa ku corruption loko ya sungula i ta yi tekela hansi but amakumu ka yona yi fana na cancer kumbe muhlwa. Loko ya ha ri ku dyeni laha i ta yi vona structure xa hini kahle but at the end ka tail end ya kona hi fike laha hi nga fika kona nyamuntlha because of ANC yi let down. And then loko ku ta ka term leyi ya ku hindzaku before Ramaphosa ku ri ku fike laha ku formalizewa corruption in a way that if you speak against somebody anga busy anga involved ka corruption you get dismissed or i recalliwa ka portfolio leyi rhangelaka. So meaning that a ku nga ri na ndlela yin'wani ehenhleni ka ku i fana i famba na leswi vulavuriwaka or else i fane chuza ku va i humesiwa ka administration leyi hi cancer ti-civil organization leti nga yima ko Save South Africa le va nga yima va lwa va marcha va ya a parliament va ya le a union building hi ku kha ku lwa na mhaka ku fana ku Save South Africa hi ku la direction leyi a hi tiki ka yona se a nga yi huma dyambu a hi jikina 360 degrees hi tlhelela ndhawu and nyamuntlha hi fikela laha hi nga fika kona hi the very same people lava va nghenaka lava va vulavula as if ku na ti-holy cows. ANC
yi tlhele because even them na lava a va ri ndzeni ka ANC va ka swona ku humelela yini lava va fana va vulavulini a va vulavula nchumu mativa loko mativa loko mi vulavula mi kutani a ni kha ni languta ku leswi mi swi vulaku swi nga va swi kha swi fambelana loko mi vulavula hi ti-corruption va midupi na vayini ivi ni yana ya kuma ku mpimanyeto wa midupi ku yi akiwa yi hela yi va leswi yi languteriwa ku yi ta kota ku tirha kahle a ku ri 79 billion rand yes loko se yi ya hela ku ye ku ya kumeka ku yi fike kwalaya ka 145 billion yes kusile a ku ri 81 billion yi tlakuka yi ya fika ka 161.4 billion yes but site njhani ene ti-project teto ti nga ri ku heleni sweswiwani hi tshame na kusile na midupi ti-unit tin'wana to ka ti nga ri ku tirheni tin'wana ti bluka botet hi va ka load shedding but we have got the biggest power stations Africa so a ni koti ku twisisa mina ku loko ri ku i na muako lowu va nge wu kulukumba Africa but wu tsandzeka output ya kona yi fana na loko hi nga ri na nchumu hi ku hi le ku hluphekeni hi ti-load shedding ene mali liya yi ye kwihi why those people va nga fika va inflate ti-prices laya why va nga hold you into account ku nga vi na ti-consequence management why kulo we because the very same people ava kumi ava score ti-tender teto hi va lava va ri ndzeni ka that government nyamuntlha hi le ku hluphekeni nyamuntlha botet loko no mi byela kwala mi nga kona ni sure la a mi nga tolovelanga ku va na ti-pothole ku na ti-pothole la ni nga kona nyamuntlha sweswi ku na byasi na ti-pothole ku ri a ku ha tirhi nchumu botet governance yi yimile ene ku va ku pasisiwa this vet ku pasisiwa this budget vote vanhu va nga ta hlupheka hi hina ene a ko va na ndlela yin'wani ehenhleni ka yo yaleya ku vhela hi ta twa ku goyisa swilo tshame na swo vanhu va hlupheka ku hi mina na n'wina hlupheka vetsani mi hetisela hi lele Giyani water project loko mi kha mi famba mingisero ya twanana a ku ri 500 million half a billion yes ku nda project liya yes kambe project leyi tlakuke ya fika ka 5.5 billion banana siku lerinene yanani ka plant liya botet mi kuma ku swilo endliwa swi tshoveketela swi chikwa switetani ku khomiwi mani a khoma munhu swi helela kwalano siku lerinene bot amen ta twa n'we mi nga sala 0860002543 mpimanyeto n'wina mi angula mi ku yini kambe sweswi hi twini mahungu ya misava ni kombela hinkwerhu hi amukela tatana Hlulani Funwell Magayisa Afroman Gayisa lavula yi kona ku ta korhokela wena loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu leyi va nge pay as you earn is almost half ya mali leyi mi yi hakelaka pakiti leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisa yini aka swona discrimination hi ku ya hi muhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi banga ti treatisaka swona vanhu va ntirho a ma ri na budget mapati lawaya so kwatleriya ra ku ya manyeleti hayi se ra hera province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26 mani van'wani va ku va fike a health center le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherile i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inkomo botpet na muhumelerisi Ncindani mhaka ta tiko ti ya kule ngopfu mhaka leyikulukumba i mhaka ya tipolitiki because tivahisa lava tipolitiki va langutanga tiko va langute swikhwama swa vona leswi nga ta benefitisa vona so a ku na laha ya kona hambiloko ANC a ku ri yo a yi winini
a ku nga na lexi hina xi ta yi benefitisa as a tiko because na vona vanhu va ANC va na 29 years 30 years va kha va rhula swilo swi va swi kha swi onhekela va ti fumisa vona loko mo languta va lava nga fuma etipolitician a va tirheli hina va tirhela swikhwama swa vona that is why na sweswi va lava ku ri ku ngeteliwa xibalo ku ri swikhwama swa vona swi kota ku kukumuka swinene inkomo xikani Khalanga na xipano xa na Cindani kwalani xipano xa Afrika wa vulavula a ni lava ku ta khumba leya budget leswaku makungu lawa ya budget yi va yi ri timhaka ta kahle swinene and then makungu ya vona a yi fikeleli lomuya vatirhi va hola na ku tlhela yi tirha ntirho wa yona ku lunghisiwa magondo ku lunghisiwa na mapatu ku lunghisiwa swilo swi tshamiseka ku nga vi na wiwi inkomu swinene Francis kona kwala Pitori and corruption loko ho ya hi yona yi sungulile mi ta yi tekela hansi a mi nga yi tekeli nhlokweni ni hi laha mi nga ta swi vosa va tshinela kusuhani na n'wina lava corruption so ku huma ka corruption tiko ra hina ri va kahle a ho tshika leswa swo yiviwa a mina vuka xibedhlele wona ku hala mi alisa ku gezi mi ri tisa Boetpet na mina la ku vulavula hi le ya tax man Boetpet tiko ra hina a ri kha ri ta kahle ngopfu andaka swilo swi onhekile loko ku ta nghena enkulukumba Zuma la tikweni ra hina hi tikuma hi ri xiyimeni lexi hi nga ka xona hi mhaka ya Zuma mara vanhu vo tala hi ta blame Ramaphosa ku na nchumu leti a nga xi endla la tikweni ra hina ku na tibiliyoni leti nga humesiwa hi ti-Guptas ehansi ka vurhangeli bya nkulukumba Zuma se vanhu va nga zi va bayizisiwa va tikuma va kha va lava ku blame Ramaphosa u le ku tirheni ngopfu u lo kuma xiyimo xi kha xi tika swinene se mara lava nga na matihlo a kha ha swi vona ku ri ne swilo swi onheke kwini swilo swi onheke evurhangeleni bya nkulukumba Zuma hi hanga hi moxela tiko ra hina hi ku rhamba vanhu va ta yiva tibiliyoni kesa Boetpet South Africa ha to hlupheka Khalanga more especially lava va vuriwaka ku va kuma ti-middle income na hi kumaku ti-middle income ha to hlupheka leswi loko langutisa tax leyi ku taxiwaku yona ya swa tika Khalanga swa tika hi ta hlupheka ku ya emahlweni a South Africa loko swo pasisiwa le ku hluphekeni ha u hlupheka na va ti-middle income na vana va hina ku va nghenisiwa hi NSFAS a swi pfumeleriwi se ha to nyenya ku hlupheka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi South Africa ha to hlupheka Khalanga more especially lava va vuriwaka ku va kuma ti-middle income na hi kumaku ti-middle income ha to hlupheka leswi loko langutisa tax leyi ku taxiwaku yona ya swa tika Khalanga swa tika hi ta hlupheka ku ya emahlweni a South Africa loko swo pasisiwa le ku hluphekeni ha u hlupheka na va ti-middle income na vana va hina ku va nghenisiwa hi NSFAS a swi pfumeleriwi se ha to nyenya ku hlupheka Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula ku bangiwa manyala loko mo languta mhaka ya minister in the presidency Mani Charity a ni ri a ku ri na
mahungu ya ku ve va ri a ku ri city manager a le kaya le humaka ko ku na timali leti va nga ti dya ta ku ringana timiliyoni nakako yi vulavuriwa yi tlhelela kokwalano hi ku va le kwina ni va le kusuhana na president mara loko a ko va munhu un'wanyani ni mi byela ntiyiso wa ku hambi ku na protection na yitsongo a nga ta yi kuma ivi a vhele a va byeriwa ku ku na step aside and step aside leswo loko ku wa xi languta vanhu vo tala va khumbeka ngopfu hambi vo va SC va khumbeka ka swin'wana na swin'wana mara a ku na la yi nga ze yi va makona mhaka ku a ni ri va le kusuhani na president Afrika wa vulavula. Sweswo mingisela Munghana Lonene FM. Hey, timhaka leti ta mfundhisi Omotoso na to ti vulavula swin'wana kusukusela ku munhu a tikhomiwini kuna nkulukumba n'wana hi bula a tirha ka ti-Hawks captain Matimba Maluleke onge timoya wa vona u nga ya mahlweni u etlela hi kurhula a va vula ku loko hi ri ka va endla vulavisisi tanihi ti-Hawks a va khomeli ku endla vulavisisi va endla vulavisisi ku va khoma nkulukumba mfundhisi Omotoso u khomiwe hi ti-Hawks a PE eish mativana loko xikwembu xi nga swi ndlisangi sweswi xi nga swi ndlisa swona kumbexana sweswi a hi ta va vutisa ku hi lexi xiyimo miri yi kusukusela nkarhi walowa ku fika namuntlha se humile timbhoni ti lovile tin'wani ti hambana ha tingheni sweswo hetisela ku na un'wana wa timbhoni a ha ku duvuriwaka a wa ha ku lahliwa khale ngopfu vanhu va le ku van'wani va tsakile van'wani va khunguvanyekile hi xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ku mfundhisi va huma keri a jele vutomi bya vanhu kambe swi ri tani hi ta va ha famba hi twa kun'we miangulamukwini mingisero wa mehe mi va twile va ri ti-middle income earners vanhu lava holaka mali lava mi kumaka ku hi lava a va kula hi nkarhi wa vurhangeri bya president Mbeki va ta hlupheka vanhu lava a va ri ka vurhangeri bya khale ka president Mbeki a ku ri hi nkarhi wa khale ka president Mbeki laha a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku middle class yi kurile Afrika-Dzonga a ku ri nkarhi wo woluwa se a hi tivi mingiselo wa mina a hi tivi ku hi lava va nga nghenisiwiku vana va nga nghenisiwiki ka hi NSFAS handle ka loko ri ku munhu ene swa komile handle ka loko ri munhu a yiverile a ya tsarisa n'wana wa yena koko wa yena mara handle ka sweswo lava nga nghenisiwiki hi NSFAS lava va fanele va ti xavela tiyindlu ta vona va fanele hi ma vona kwa mpfuneto wa nchumu lowu va hetela va kuma se hi la xiyimo xi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM se ta twa wena hi le ka 0860 002543 ni mikhensile n'we mi nga rhumela ti-voice notes khensile swinene ku va mi kota ku rhumela voice note hi ndlela yeleyo ku xivutiso lexi hi lavaka ku hi hlamula hi le ku vulavuleni hi timhaka ta mpimanyeto ni loko yi ku hafu ku bile awara yan'we loko yi ku hafu ku bile awara yan'we hi la ku vutisa n'we mi nga yingisela VAT yi tlakusiwa kumbe yi tshikisiwa sweswiya ke hi ta vutisa n'we mi nga ta nghena kusukusela hafu ku bile awara yan'we hi la ku vutisa n'wina ku VAT value added tax yi tlakusiwa kumbe yi nga tlakusiwi ke nako loko yi tlakusiwa yi ta ku khumba njhani wena hi la ku twa n'we a ni sweswo u ti vulavulela hi mpimanyeto na hi leswi ma vavandla politiki ma ndlele ku lebyi se hi la ku twa sweswo 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela na ri teka riqingho rero 0860 002543 kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi Dumba na mi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na Khalanga Pet Mathebula Kalanga Pet Mathebula va vula mina hi ku timingiselo mina 0860 002543 un'wana mingiselo hi loyi ka ri na munhu la 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani
Nhlekani butata. Aye papa. Minjani? Buta mina ipfukile nguna minjani? Ay, right. Ringeta fara usiwana nyana hito swaku. Arrivi kwa hava ra usiwana rin'wana hi rona. Butata. Iku mativa ku loko mizimba mi nghene ka radio ivi kumbe loko fika nkarhi wun'wana ku mi korhokela kwala mi nga tshama kona. Ivi mi sungula ku va mi vulavula leswi swi endlekelaka minkarhi hinkwayo. Loko a va nkarhi wun'wanyana tipolitiki letiwa leswi va swi endlaka ku na lexi va xi twaka va xi fundaka a hi ta ya yi kule mara a swi tikombi tani loko vanhu lava vo endla leswi mi xi ni karhataka swa ku tala ku swi endleka i xilo lexi xi tirhisiwaka hi vote. Loko xilo xa vote a xi ni ntiyiso ma vona sweswi ANC yi la ta teka hikuva kanete lava tirhisanaka na vona se va la ta kuma un'wanyana loyi a nga ta va pfuna eka ti-vote ku va fikelela leswi va lava ku swi fikelelaka. Okay, kumbe mehe ni nga le hansi a ni swi tivi ngopfu ku endlekela yini le henhla leyi mara hi ku langutisa leswi swi endlekelaka ma ku heta ku hlamusela mabiliyoni lama ma nga westiwa i mani loyi a nga va accountable na? No one. Swa vava nkarhi ni vuya na un'wana wa munghana wa mina a ku ni xave movha ka auction loko vula timhaka ta ku tlakusiwa ka VAT a ku ni xave movha ka auction ni yi kume 110,000 mara va fake 15% yi ya ka close to 140 so ku ta fakiwa half leswiwani ya percent ya yima kwihi ma ku heta ku hlamusela ku nga ri khale loko hina va ti just middle class a wu le hansi a wu le henhla a wu pfuni nchumu u le moyeni a wu langutisiwa xivutiso lexi mi nga xi vutisi ku loko ku ta nghena after half past ku ya endlekela yini loko ku ri a fanekele va yehlisa na ku yehlisa because of mali leyiwani a va yi teki va endla leswi swi faneleke. Kambe munhu a nga vutisa ku loko muku a va teki mali leyi a va yi teki va endla leswi nga fanela mi vula yini? Hi leswi Buthpet. Okay, loko sweswi swona hi vulavula u ta famba u kuma xibedhlele xi hlakalaka u kuma patu ri le ku hlakaleni maroboti yi nga la Gauteng a ku na lexi xi endlekelaka u kuma so mali leyiwani va endlaka lexi xi vonakalaka i sayiti rin'wana ntsena hi leyi nga chiwa ku i 350 hambi yi tlula loko a ni ri yeleyi ya famba ya fika la eka ku hambi loko vanhu va nga tirhanga i leyi i grant ya vatsongwana ya fika hambi va nga tirhanga i grant ya vakulu hi to va ku va ri no nyanga leyiwani a ku nga horiwa ku nga endliwi nchumu hi swi leswi mi ni vonaka swi nga leswi swi endliwaka 100% ku va nyika mali leyi ku itsonga on whatever ku mali yi kosa South Africa ma corruption Buthpet corruption leyi yimbelaka hi yo siku na siku hi yo leyi hluphaka va tirhi vangani lava a va faneke va va na vutihlamuleri munhu a tirhaka eka SASSA a faneke va na vutihlamuleri hi vulavula hi siku na case about 12 or 11 ya vanhu lava va nga le court i yini mhaka corruption munhu i tirha la wa hola Buthpet mara a tlhela a endla corruption va va na makhadi lava fambaka na wo va draw timali all these things va tekela swisiwana sweswi va tirhelaka swona hi vuya back eka commissioner wa SARS loko ka ha ri ku vulavula timhaka ta ku tlhosisa VAT and whatever ku fine hi nyikeni hi supporteni kota ku va hi ta koleka imali yo tala hi leswi a va fanekele va endla swona va government ku va nyika nkulukumba lwiya switirhisiwa hinkwaswo a kota ku koleka mali yo tala ku equipiwa i vanhu lava va faneke va lwa na corruption mali yi kota ku kumeka hinkwayo ku leyi a yi fanekele yi nga te mabinyo lawa ya le ka midupi kusile ya mati na sweswi a ku na mati as we speak eGiyana mara ku dyiwe mali laha mi ni humaka koho ku fakiwe tipipe 3 times to pho ku fakiwe tipipe so ti fakiwe hi ku swi easy ku va u swi endla very ti va ti kha ti vekeriwa yini Buthpet andri just like yo ndlela ya simple ya ku va faka ku dyiwa mali yo hi ndlela leyi nga olova swa ku faka ku dyiwa mali yo andri fanele swi loko u fake mara hi nga yi dya hi ndlela a hi xave uniform u ta pho ku xava uniform pho ku cinca uniform wa swona
kumbe va endla swilo swo ka swi nga kona. So leyiwani leswi va ku swi endleka a swi ta va swi pfuna mara hi ku vhele mehe ni nga sapoteki party liya ni ta ku so loyiwani a sapoteka i ta ku so a hi nge ku va hi va kona xa right mara vakulukumba lava nga nghena namuntlha va hlamusela ku namuntlha hi vona ku tika ka wansati a va lokisela ku kuma n'wana mara khale a tikini nga swi tivi xiphiqo xi nga na xo a xi humelela ka Ramaphosa wa vanhu a xi humelela ka cabinet leyi nga sweswi swi tele ndzhaku leyi swi se swo duvuka se swi vonakala va tlhe va tsutsuma va suka va yima le kule va kuma va vona hi lavaya hi lava nga sala leyi nemetwe loko nkulumbela kha vulavula kutani ni tsundzuxa lembe rin'wana ku na malembe ndzhaku mani a ku ndliwa ti-reticulation hala ka tindhawu to hima ku vona lava Bellevue la va Fufutse ku ndliwa reticulation la hala ka va Botmush la Tlhalana ku ndliwa loko a ku ndliwa ti-reticulation letiya ni ya kuma ku ku hava main line yo komba ku mati ya ta ya suka kwihi swi hela leswi tirha swipayipani leswiya la i masipala wi i Letaba i Letaba la Fufutse la ku ndliwile reticulation hambi ma helele ma humile mati ku ma suka kwihi swo tivi vo ni ta va vutisa ta vutisa Botmush ku ma hetele ma humana mati laya a Fufutse 0860002543 ai amukele n'wana mingiseri hello nhlekani nhlekani Buthphet ni pfukile buta mina hi pfukeni n'wana minjhani hi pfukile xikalavito la Betanenge la wa fika ku fika bata ku xikalavito kwala ni nga kona hi ku loko mi ku Betanenge va swi twa ko i mani loyi swa fana yena ni vafi iko a no lava ku commenta nyana Buthphet timhaka ta economy ya tiko ra hina economy ya tiko ra hina ku za hi fika laha ku ri hi fanele hi ngetela 0.5% hi leswo yi tikomba yi nga ri ku kuleni ku kula ka economy hi loko uma kumbe tiko ri ri na mali yo ringana ku kota ku endla swilaveko swa hinkwaswo leswi lavekaka la tikweni so a hi le ku kuleni hi ndlela yeleyo hi fike njhani swi vanga hi swilo swo tala Buthphet swa ku a hi koti ku nghenisa mali etikweni ngopfungopfu ku ri hi kota ku xavisa switirhisiwa swa tiko leswi va swi vitanaka ku i goods and services a hi koti ku endla vuxaka kahle na matiko le handle ku kota ku nghenisa mali laha tikweni leswaku hi va na mali ya ku tala ya ku ringanela so loko hi nga ri na mali ya ku tala Buthphet loko munhu a nga ri na mali swilo swi ya swi karhi swi tlakuka kasi u za a fika laha a lombaka mali so leswi mfumo wu lava ku ta swi endla wu lava ku ta lomba mali ka vaakatiko ku nga ri ku lomba mali ka mintlawa leyi lombisaka mali ku nga va International Monetary Fund na va World Bank so leswi va swi endlaku i ku avoida ku ya lomba mali hi vito ra tiko aka World Bank se ni byele lexi tsakisaka i ku i tiko rin'we leri ku nga na ANC i tiko rin'we leri ku nga na DA i tiko rin'we leri ku nga na EFF tiko rin'we leri ku nga na MK tiko rin'we ku nga na IFP ku nga na Action SA hikokwalaho ka yini van'wana va lava ku papalata swin'wana van'wana va nga lava ku swi papalata hikuva van'wana ve ri ku fana na xikombiso xa VAT a yi laveki ku ya hi van'wana hi nga hanya yi nga ri kona yi nga ngeteriwangi van'wana va ku a yi ngeteriwi swa bola ku nga ngeteriwi hi ko hi fini swi ta njhani ku hava ndlela yin'wana hi teta mi kuma mali ka vaakatiko ngopfungopfu vanhu lava tirhaku hi VAT kumbe miyaka tibodi ta le handle leti lombisaka mali ni mi twini kwalano xivutiso xa mina i ku hikokwalaho ka yini mavandla lama ni nga mi hlayela wona na man'wana lama ni nga ma hlayangiki va ka ma swi vona ku hambana a va swi voni leswi nga mi swi vulaka swa ku ikhonomi ya hina yi kona a yi kahle va swi vona ku ikhonomi ya hina ya tiko a yi kahle se so va lava ku hi ya lomba mali ka mintlawa leyi ya le handle ku tlula ku kuma mali ndzeni ka vaakatiko leswi a swi humelela khale Buthphet i ku ri ku mfumo a wu ngetelela ngopfu tax ka vatirhi so vatirhi va tshama va karhi va hakela ngopfu tax va hakelela na ngopfungopfu ti-grants leti kumbe vanhu lava kumaka mali hi ndlela ya ti-grants
so leswi mfumo sweswi leswi wu swi kombelaka I ku ri ku hinkwenu a hi participate ka ku kurisa economy hi ku hakela 0.5 ya VAT ku nga ri ku va targeta ngopfu vatirhela mfumo na tikhampani leti tirhaka kwala tikweni so va kombela ku ri whether u kuma grant or a wu kumi grant na we participate ka ku kurisa economy hi 0.5% tax leyi ya VAT leyi munhu un'wana na un'wanyana a va participate because tiko ra hina ku vulavula ntiyiso Buthphet a ri le ku endleni mali enough a ri attract investment tipolitiki ta hina la ku nga ko na matiko ya le handle ti na vuxaka ya kahle sweswo leswi na vuxaka byo mativa n'wena mi komini mi le gereni mi le ku teni na to kahle ngomhaka yaleyo ni kombela mi ni khovela tani mi nga fambi ni kombela ni tani mi ta kota ku mi vutisa swin'wana kambe yima ni sungula ni hundza la etineng xikalaveto na mi twa leswi mi vulaka swona masita wa Afrika-Dzonga kwahala ka 2006-7 a yi ri na budget surplus namuntlha yi na budget deficit yin'wana ya le henhla hi fike njhani kwalani hi ku loko ku ve ikhonomi ya hina a yi ri kahle hi nkarhi luwa i ncini xi nga endlaku yi nga vi kahle nako loko ku ve swikolo leswi nga endlaku yi nga vi kahle hikokwalaho ka yini swi nga ri ku ololoxiweni kumbe ku lulamisiwa Buthphet ku na muyiseri wun'wana a nga nghena a kombisa ku ri minkarhi leyi ya khale tiko ra hina a ri swi kota ku endla mali sweswo leswi a swi koti ene vumbhoni bya koho I ku ri ku ti-state owned enterprises leto fana na va SABC na va SAA ti fike kun'wanyana ti kombela ku bailiwa out ti lava mali yo tala hileswaku mali leyi se a ti ri na yona se a ti nga ha koti ku investa a ti nga ha koti ku kuma ti-interest in other words a ti kombela bail out ya mfumo hi swin'wana leswi nga ti fika swi teka ngopfu mali ya mfumo xiyimo xa Eskom na load shedding leyi nga yi vona ka masiku ndzhaku hi swin'wana leswi nga fika swi teka ngopfu mali ya tiko tiko leri ri nga endleki mintirho tiko leri nga lwiseki vusiwana tiko leri nga lwiseki equality leswi vulaka ku ringanisana loko swilo leswi hi nga koti ku swi addressa ikhonomi ya tiko relero a yi le ku kuleni I tindlela timbirhi leti mi fanele mi ti endla it's either mi ya ku lombeni mali ka swiga swa le handle kumbe mi increase VAT handle ka swesweleswo tiko ri fanele ri kurisa ikhonomi hi ku attracta ti-investment na ku endla mintirho na infrastructure development tiko ri generate mali hi ro n'wini ri va na mali ya surplus laha hi nga koho Buthphet tiko a ri koti ku endla surplus ya mali hi fike njhani hi fikise hi sweswo leswiya swa ti-bail out swa South African Airways va SABC kwalaya ka ti-bail out letiya ti lava mabiliyoni letiya so a hi nga ri ku generate mali ya ku endla ti-infrastructure kasi a hi generate mali ya ku hakela swikweleti swin'wanyana swi endla ku ri hi lomba hi za hi fika ka status lexi xa le hansi va nge i junk status va hi tsala hi ballpen yo tshuka va ku vanhu lavo tshamela lomba timali va mbeka le hansi leyi ku na mali leyi mi lombaka yo se a ya ha tali hikuva na le ka machonisa loko u tshamela ku lombalomba a nge hi ku lombi mali yo tala u ku lombela mali ya le hansi se u risk manje so kambe lava a va kha va khumbeka ka sweswo I va mani lava va kha va hi ku ti-bail out leti a ti kha ti endleka xikombiso ti ta ti endleka ku susa ti-bail out ta va 70 ku tlula 70 billion ya ku aka Medupi ya ka 145 ku tlula 81 billion ya ku aka Khosile ya ka 160 billion ti va ti kha ti ya ka va mani ti-billion leti va ti kha ti ya kwihi hi ku a ko bailiwa out vanhu lava nge le ku tsandzekeni ku tirhisa mali hina vaakatiko hi hina hi endlaku swin'wanyana swa ku tiko ri nga kuli hi baila out Eskom because kun'wanyana Eskom a yi generate revenue ya ku ringana ene loko wo languta ku ri why yi nga generate revenue ya ku ringana hi mhaka ku ri hi va hi nga xavi ngopfu gezi swi endla ku ri Eskom se yi va na swikweleti swo tala ngopfu va lava ku hi nyika gezi ra xiyimo xa kahle hi ku xava michini ya xiyimo xa le henhla mara loko va nga kumi mali ka vaakatiko lava va supply gezi swi endla ku ri tibuku ta vona
tshama ti ri ka negative se va ta va kombela bail out ka mfumo ku ri hi mhaka ku a yi generate mali enough the very same thing na South African Airways loko yi karhi yi xava swihahampfhuka swa xiyimo xa le henhla mara vanhu hi nga participate ngopfu ka maendzo hi ndlela yeliya swi endla ku ri va nga generate revenue loko wo za u va na business yi nga generate revenue business yeleyo yi ta tshama yi ri ku lombeni mali so bail out yi ta hi mhaka ku ri a yi nga koti ku generate revenue hala ka Eskom vaakatiko loko va participate ene vaakatiko phela ene mi ta kahle kwalano ka xikombiso lexi mi nga xi nyika xa Eskom kambe vaakatiko va le ka xiyimo hi lexi va ta mi byela va ku hina hi byeriwa ku hi ta kuma gezi ra mahala ivi vanhu va nga ri qualify ku gezi ra mahala leri va nga ta va nyika rona ri ta va ndlise ku yini xa vumbirhi mi kuma ku vana va tirhi hi mhaka ya ku nawu wa mfumo a wu le ku tholeni hikuva loko mfumo wo sungula ku tholanyana vanhu ku tirhanyana vanhu va enyana a swi ta tlakusa base yo karhi ivi van'wani va thola van'wani va pfula mabindzu sweswo swa ku taniya na timhaka leti mi tshikelela ku ta ku a ku attractive va tiva muhaxi loko hina lava hi tirhaku va honest ne hi hakela timfanelo leti ti fanelaka ku hakela a hi ta pfuna ngopfu lava va nga tirheki na tiko ra hina ri va na mi vula ntiyiso vaakatiko va tshembisiwe gezi ra mahala mara gezi ra mahala na lava benefitaku hi lava va tirhaku va nga ri ki honest yi mani mi nyika xikombiso nyana switsongo hi mati ni nga va ni ri mudyondzisi ni tshama aka Khakhala ni nyika xikombiso ni lava ku mati ya ni tela laha jaratini ra mehe la standini mara a ni lavi ku humesa sente ku kota ku contributa ku switirhisiwa leswi mfumo wu nga swi tirhisa ni hakela nyana so that na matlhelo melo a nga tirheki a ta kota ku pfuneka a kuma mati so hina vanhu lava hi tirhaka hi participate ka ikhonomi ya tiko ra hina loko i nga hakela timfanelo ta hina hinkwenu hi vutshembeki hi xava gezi hi vutshembeki hi hakela mati hi vutshembeki na loko ni kha ni tshama switandini tiko ra hina a ri ta antswa so hina hi participate ka ikhonomi hi rhanda ngopfu free basic services na mina na mi lava ku hi cinca mahanyelo ya lama kambe xivutiso ku hi fike njhani ka ku vanhu va twa ongeti a va fanelangi ku va ku agiyani ku tshame ku susiwa timhaka leti ta ti-illegal connections ku famba ku ngheniwa hi muti ku kumeka ku na kereke ebridgini masiku a kerekeni a ni nge vuli mavito mara swi kumekile ku kereke yi bridge gezi se ma swi vona kwala ku humaka vukhuma n'hweti na n'hweti ku hambi yi huma n'hweti na n'hweti hambi byi huma lembe ku va yi bridge se ma swi vona swi swa muxaka wolowo ntiyiso ikhonomi i mahanyelo ya vanhu etikweni loko vanhu va nga ri na mavonelo mahlweni va ta dlaya ikhonomi ya tiko ene ikhonomi ya tiko loko yi nga kuli a yi humesi mintirho a yi addressi vusiwana na ku ringana swi ya ene soft target ya loko se hi la ku addressa ku kurisa ikhonomi hi karhi hi nga ri na revenue ya le henhla i mintirho leya ti-frontline service delivery vo fana na maphorisa mathicara tinese ku sunguriwa voho ku va na ti-problem ta ku mathicara se ya hungutiwa lava a va nga thoriwa temporary on a temporary basis se a va ha renewed contract ta vo hi leswo hi lava ku saver ngopfu mali hi ti-frontline service delivery to fana na mathicara maphorisa na manese na van'wana na van'wanyana lava nga ti-soft target hikwalaho ka ku mintirho a ya ha ri kona ikhonomi ya tiko a yi le ku kuleni kasi loko tiko a ro generata enough money hi switirhisiwa leswi hi nga na swona tikweni na hi loko hi hakela ti-service ta masipala hinkwerhu ka hina hi ku tshembeka hi hakela ti-service ta Eskom hi tiko ra hina a ri ta va ri na mali tiko ra hina ri na potential ya ku kula ka ikhonomi so hikwalaho ka sweswo leswo hinkwerhu ka hina na lava va kumaku grant a ni ri grant va yi kuma hi ku mina tanihi mutirhelamfumo ni hakela tax so ku nga ha taxiwi mina ntsena ni nga mutirhelamfumo a hi taxeni na loyi a benefitaku hi grant a hakela 0.5% vuthethe hinkwenu ka hina hi participate ka ku kurisa ikhonomi kambe a nga hakeli 0.5 swi vekeni kahle a nga hakeli 0.5 i hakela 15 point
a ni ri mara ku ngeteriwa 0.5 mara se iya yi hakela yi ri 15.5 iwe loko va swivuleri lembe leri ku ngeteriwa 0.5%, lembe leri ta wiki 0.5%. Hinkwerhu ka hina Buthpet na lava kumaku grant a va hi va hakela timhaka ta xibalo, ikhonomi ya hina yi ta kota ku tiya. na me tweli baba Inkomu. leswaku loko va ku a va yi va hakela xibalo va ku 15% liya se yi va ku 15.5 hikokwalaho ka va nga va hunguta kunene mali ya leyi va va nyikaka hi ku phela swi vula ku vanhu hayi yi gonye hi 150 ivi va tlhe va ku 15% yi tlhe yi hunguta yi vuya kwala a yi ri koho ma swi tsundzuka ku live na lembe rin'wana a ku hisiwa mali ma ri tsundzuka hi leswi se swi vuyile swi le ku hi kumeni lembe reriya mi nga tshama mi twa he swimano ma ve hise mali swi vuyile hi leswi loko mali yi ka yi xota sweswi hi liya hambi swi ze swi va kona ke kumba vana vo hemba ka va amukeleni un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani Nhlekani DP muyingiseri minjhani ba hi pfukile minjhani n'wana hi pfukile ha khensa nkwama wa ha na mali DP leswi wu kalaku mali swi koho swilo leswi nga endlaku hi fika ka xiyimo lexi sweswi swi hlayahlayiwaku laha a ku beyiliwa ti-power station tetiya timbirhi tinharhu mi nga ti xaxameta mara mehe leyi ni lavaka ku famba yoho DP i ya ku laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i mali yo tala ngopfu leyi paluxaku hi treasury ku yi va yi lo dyiwa yi nga vi na munhu na wun'we loyi a yi akhawuntelaku ku fana na kwalaya a nghenini muyingiseri lowun'wana a vulavula hi mali liya ya swiponyo swi twa rini ku va koho lava va nga dya mali liya ku nga va na vingungundzwana byo karhi mara mena n'wina namuntlha na we lowu a hi tshama hi vona ka swiyenge swa mabulu ku va gwegiwe malembe mangani ku ya tshama khotsweni kumbe hi tivisiwa ku mali yi vuye ndzhaku se me Buthpet lexi ni vavisaka ngopfu i timali leti mfumo wu ti badelaku aka va nyika vukorhokeri hi tlhelo ngopfu ra tithendara ku ri hi ku a ni swi twisi ku why mfumo wu nga engage na vaaki va woho va South Africa ku twananiwa ku nga ndlisiwa ku yini ku mfumo hi woxe wu hangalasa vukorhokeri kumbe wu ta seyivha mali nyana Buthpet hi ku ti-project to tala Buthpet a ti heli quality ya swilo sweswi va swi ndlini yi va yi ri compromised a ku heteleleni mali yi baderiwini project a yi helangi se a ni swi tivi me ku hi va hi kongome kwini hi ndlela yeleyo hi ku tikhampani teti Buthpet minkarhi mi vulavula ku hi toho ngopfungopfu hala ka ma-security vanhu lava va hold ti-45 va ma-security ene a ku na loyi a va yimelaku se mina na ti vutisa ku ti-industry ta ku fana ta ma-security i mani loyi a nga ta za a endlela swa ti-union ni vula ku va va na vayimeri ku timayini Buthpet ku na vanhu lava va yimelaka vanhu lavaya mathicara na manese va na swoho swilo mi ta hi navetisa mabindzu ya hina mina mi ta ku se ni vulavula hi swela moyeni wa vanhu na a va ni landzi lexi hundzeni va ta ni kuma ni kona ku va yimela vanhu valava a ku horiwe DP honetelani mani a ku horiwi ku horiwe ti-45 vo bawuluka vana va vanhu mara swo bawuluka mi fane mi nga vulangi wa bawuluka DP karhi tirha i lomba mali karhi tirha vanhu va ti vutisa ku a wu na munhu ti-2 vanhu hinkwavo va helerini ku hola kasi loyi wo tirha kwihi mo nyika xikombiso mu sweswani xa hanya DP mi va byela na n'we mi ngo kuma ku wa ku huma kwalani mitirhi wa security a tele ku kombela ku pfuniwa lo kuma ku ma haxa mi swi chaya no a swi hluphi mo endla tani va ta endlana nini mo va nyikeni nomboro ya mina mi va byela ku hayi mina ni kona lexi hundzeni a va ni lavi hi ta kota ku vulavula hi vapfuni mina yi lava DP nomboro kome ketsini vakwavo va kesa 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni tivi ku lexi xi vula yini ka mincinani va ta ni byela yimani amukela n'wana miyingiseri lo nhleka Buthpet mpfukeni bota mina hi pfukile n'wina minjhani boti pfukeni mani mi twala mi nga tsakangi mani va nghena laha ka huvo endla milawu sweswi 2 va ta vulavula ivi kusuka kwalani budget yi pasa tiko ri ya mahlweni mani kambe n'we mi twala nga ri mi tsakangi mi ri yini n'we
va hi kwatisa vo teta vanhu valava a ni hi va tshemba hi mali ya tiko instead ya ku ri va endla leswi fanele ku va endla swona va yisa vukorhokeri ka vanhu mara va le ku endleni ka swona. mi fike njhani kwalano? A ni hi botpet ni rhandza ku xivutiso xa n'wina lexo mi vutisa ku hi va hi fiki njhani laha hi nga fika kona mo ni hlamula hi ku hi va hi kha hi fika laha hi nga fika kona botpet hi mhaka ya mafambiselo matiko hi kha hi fambisiwa hi van'watipolitiki instead ya ku ri hi fambisiwa hi ti-academics. Loko ni swi langute botpet ni a ndzi tshama ni vona tiko kumbe leri nga humelela ri tiko ri kha ri fambisiwa hi van'watipolitiki than vanhu lava nga exikolweni loko ni languteni government a yi na capacity yo kota ku yisa vukorhokeri eka vanhu. kambe swi nga va swi kha swi tsandza kwihi loko n'we mi languteni hi ku vanhu lava ni tshemba ku hi va hi kha hi languterile a ni va ta hi gangisa ivi hi va nyika vote. Ya swi hlupha yini botpetene dazani mi byela ku na muyingiseli wun'wana a nga nghena ni rhandze mahlamulelo ma yena eka swilo loko a kombisa timhaka to as long as botpeta vanhu va ka va nga hakeli service kumbe vukorhokeri lebyi va byi kumaka a hi hele hi ri tiko hikuva a ni sweswi loko mo cheka timanifesto ta vona va tshembisa vanhu ku va ta va nyika gezi ra mahala vanhu a va pfutangi botpeta hikuva va swi tsala hansi swo fana na sweswo loko se swi nga endleki for example situation ya Soweto hikayi loko mo cheka xikweleti lexi Soweto hi kolotaka Eskom botpeta i mali yin'wana yo tala ngopfu mara the same people ve le Soweto loko mo cheka va na ti-back room tin'wana to tala ngopfu botpeta like va na vanhu va nga le ku va nyikeni ka mali every month mara gezi a ri le ku hakeleni va ri bridgini. Nemetweni bot. So mantwisa swo fana sweswo so it's not a problem like sweswi botpeta lembe ximali ri helini sweswi ti-department tingani botpeta leti loko minister a fika a vula ti fika hi swi tiva ku okay department xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Kume minute ayiseb awara ya mbirhi mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magaisa ikusuka kona ku va nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswi ku na mayingiseri laha enhleka Khalanga Pet Matebula papa hayi isipino ngona khashela charina sweswo swa mpimanyeta mara leswi swi vonaka kahle ka mhaka mpimanyeta Khalanga i ku ri lava va nga siwana va tshama kha va seka nkarhi hinkwawo ni tshama swi vula masiku hinkwawo meri vanhu lava nga swisiwana va ta tshama va kha va vaviseka swi tsatsamuxeni Khalanga loko va ngeteriwa 0.5 yaleyo lava vanhu va nga na mali va ta afforda ku va xava swakudya va xava swa ku tala cause masiku lawa swi ta kahle Khalanga leswi endlekaka ngopfu hikuva ku tirha ngopfu mali ku xava swo tala hambileswi va ku vanhu va kuma 350 ya mali Khalanga loko mo khoma 350 sweswiwani na mali yona adorobeni ya hela swona na swona na ku mileni yona bona va lava nga tibotiki le henhla Khalanga bona va right va yi kuma mali cause yin'we va yi teka va chela swikhwameni swa ku boxeka va boha buruku le hansi le yo tala swinene mali leswi ni swi vonaka Khalanga i ku vanhu lava nkarhi wo tala ha vhotela na stock to tigi onhaka ngopfu nkarhi wo tala hikuva ha vhotela vanhu lavawani a va hi languti hina va languta vona ntsena sweswo ha bala na hi rhanga ro hisa va ku a yi henhla yi hansi a yi henhla yi hansi yi ya henhla njhani yi ya hansi njhani ku ve vona loko mo languta ka tiphati tin'we to tala ti va kona lawa ti suka phati to tala ti suka phati yin'we ntsena va hlule yini ko va lunghisa swilo ikhonomi yi va kahle nkarhi wolowo va ha ri kona va fika va kombetela van'wana tintiwo kahle tinharhu ti kombe vona loko u languta kahle Khalanga ka sweswi endleka nkarhi wo tala u languta kahle malembe ndzhaku ya mi swi vulaka mu ku ri 2007 a ku ri na mali leyi a yi sala leyi ka ri mpimanyeto sweswiwa swi tondze hi mhaka yini loko ku nyikeliwa swo karhi yi nyikeliwa mali a yi nghena kwini ka swikhwama swo boxeka na swi komba a swi nga ri kona mhaka yo nyikelela a ku cheriwa mali ya swikhwama swo boxeka ku ri loko yi fika yi tlhe yi tela ndhaku ya ka mani loko nyikeliwa mali swi lava swa swilunghiso Khalanga before swi fikelela mhaka ya ku ri se hi na mali ya ku yi xotaka se ti-minus ka ndhawu yo karhi kambe loko swa xiyimo xi te tani na swi twa ku swa tika ku va hi fika laha hi nge a yi henhla kumbe ya hansi hi ku vona ka n'we hi huma njhani ka xiyimo lexi tanihi tiko
khalanga lexi hi humesa swona ka tanihi tiko vo fanekele nkarhi wun'wana ku ndliwa milawu ya ku ri van'watipolitiki va nga fambisi tiko ku va na vanhu lava fambisaka tiko va langutaka tiko hi ndlela yin'wana van'watipolitiki va suka ka ndhawu yo karhi ku va languta tiko swi ti komba hi nga ri na dyondzo ya vona a yi fikelelisa kwalani ku va nga za fikelela kwalani ya ku languta tiko cause loko va khalanga loko nomasa kahle loko ho languta mabindzu lama humesaka i SARS ma tele ngopfu nga humesi SARS mara a tshame hi swona loko mi languta van'watipolitiki leswi va nga tikhampani hi swona loko mi languta ku va humesa SARS ni nga ala mina ku 10% va humesa SARS hi mhaka yini khalanga mali ya SARS ka tele ngopfu vanhu van'watipolitiki a va humesi SARS ko tala va humesi SARS iza swi vula n'watipolitiki ku loko hina vapolitiki a humesa SARS a yi ta yi tele ngopfu ya SARS too much a swi va hi nomu wa yena a yi ta va yi tele swinene languta loko president wa EFF a ku yena a hleketa ku ri ku na munhu a n'wi hakelelaka SARS a kha swi tiva ku hi mali yo liyela xikhwameni swi komba ku ntolovelo wa vona ku ri ku SARS va nga humesi va juta hina hi sala hi raba hi sala hi siwana lwa va kha ka mali ya hina leyi hina hi juta ku hi sayita la va tlhela swikombe swi nga boxeka mara ma swi rito leri mi nga ri tirhisa ra ku va ka mali phela loko va ka mali maswona leswi va teka va yi zala a yi langutiwi vo bobometa ku kaka kona loko a va nga bobometi khalanga a hi ta va hi karhi tiko ra kahle swona leri nga fambiseka kahle swilo nga bobometi loko mi ya ka mutupi yi nyikeriwe mali muni Eskom ni mali muni dinele mali muni leyi nga fambiseka dinele ayo fambisiwa kumbe ayo kiyiwa liya a yi kuwa hi nkoropani leya khalanga yi cheriwa xikwameni swi nga boxeka nemetweni ngopfu khalanga nemetweni batami nemetweni hileswaku leswi mi anamisisaka swo miehleketo ne mi endla leswaku ni tiphina ku va ni tshame laha na ndiheriwa ku va ni tshame laha hi ku na swi twa ku a munhu a ngo fona ku lava ku ta twa hileswaku a ni tivi kumbexana hi mhaka ku hi vekele lexi mara naswona a ni tshembi ku ri xona hi ku hayi na mavito yan'wana mi le ku vulavuleni hi wona ni vula ku leswi xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Matebula a mi lavi ku duma a mi lavi nchumu loko ku hi pfunana ku aka tiko leri ra hina a hi yeneni mahlweni ene va hi tshaha kolomu va famba kona twa va kha ku hey matolo leswi vulavulaka le ka Afrika wa vulavula se mi nga swi tekeli hansi va mi yingisela va le ku mitweni na van'watipolitiki va le ku mitweni kumbe na hemba van'watipolitiki a mi le ku yingiseleni mi le ku yingiseleni nani a hi amukeleni loyi hlekani enhlekani khalanga minjhani bota mina hi pfukile minjhani n'wena hi pfukile khensile loko mi hi bela riqingho mi ri n'wena laha ku nghenaka yona leyi mi vulavulaka hi yona leyi ya budget na ku tlakusiwa ka VAT ya mi ke mi vulavula siku rin'wanyana n'wina mo ku swi tikomba nga ku laha tikweni leri un'wana na un'wana i khome xinkwanyana xa yena u hlawula ku ela ku ri tsema hi kwihi loko tithendara swa ntirho swo nyika mintirho hi tithendara swi nga ta za swi fa a ri nga ta hela tiko leri langutisani sweswi swin'wanyana ku ve na tikhomixini to tala ngopfu leti a ku ya ku la ku kumeka lava va nga yiva mali na swin'wana na swin'wanyana vanhu va kona lava nga yiva hi mali yaleyo va hetelela va nga khomiwangi mali va tshame hi yona sweswi lava ngo VAT yi nga tlakusiwi na mina ka sayiti rin'wana ni nga yima na vona tiko leri mali swi tikomba ri ri na yona ri yo hlangana na vanhu lava va nga swi kotiku ku yi tirhisela vaakatiko hi ku angarhela va va langute ku vona va lava ku phema hi kwihi loko va endla leswi vona va ta tirhisiwa ku yini ma ha ri kwalano ya ha ri kona na mali kumbe ya ha ri kona yi sukile laha yi voniwaka kona ni vula ku laha yi voniwaka kona hi laha hi kota ku tiva ku tiko yi ri na mali leyi yi ta kota ku tirha leswi kumbe se yi tele ngopfu yi talele hala yi nga ha voniweku yi nga le mavokweni ya vanhu yi talele hala yi nga ha voniweku a swikhwameni swa vanhu se loko VAT yi nga ngeteriwi swi vula ku swi nge tirhi hi ku a ni ri a hi na yona hi na la tikweni se yi humini yi le mavokweni ya vanhu tikhomixini leti a na ha ti simekeliwe swona ku kula ku kota ku mali leyi nga yiviwa yi kota ku vuya hikokwalaho ka yini vona varhangeri va tiko leri va tsandzeka ku endla leswi nga endla ku sweswo tikhomixini teti a ti implementiwa a ku laveka ku vuyisa mali hala tlhelo ende hi tlhelo futhi na tona ku va ti tshama tikhomixini tete a ku va kha ku tirha mali
sweswi ku na mali ya ti-350 khalanga a ni vi na lava kumaka mali ya 350 hi ku mali leyi ya 350 yi kuma namuntlha ku nge se hela na 2 hours a ya ha ri kona a va yi tirhisi ku a yi xave a yi ringani na saka ra mugayo kambe a yi tisi ku cincaka eka vutomi bya munhu loko yi fikile a fika xava xisakani xa yini kumbe xixevo xa yini kumbe sweswo swa ku tani a ku cinca loko ku tisiwaka loko vo va ka 100 ya vanhu loko ri ku yi kuma ya 100 vanhu lava yi va endlaka va swi twisisaka va fanele va yi tirhisa yini swi nga endleka va ri 10 aka dzana ra vanhu lava van'wanyana loko va heta ku yi khoma hi ku ciniwa ku hi yona kolomu ya mungu a ku pfariwi masiku man'wanyana hi mhaka ku se mali leyi loko a ku ya hi mina loko a yo kota ku pfuxiwa ku na tifeme to tala a Limpopo loko a ko pfuxiwa tifeme leti ku a Limpopo hi ku timhaka ta agriculture na swin'wana na swin'wanyana hi ku ringeta ku create-wa yo mintirho yaleyo vanhu va nga ta kota ku ti tirhela va ti endlela swa vona hi voxe hi ku tlakusa VAT mina u tsanga ku leswi ko va ku endlela ku manyala lama van'wani va nga mendla va ringeta ku la ku mapfala ya yini tivutiseni n'wina loko sweswi mi vula mo ku project ya mati le Giyani a yi timeketiwe kwala ka va 500 ya mamiliyoni mara se yi gina ya fika ni le ka vo 5 billion yi diwe hi va mani mali yi ye kwihi yi le swikhwameni swa vona van'watipolitiki se va fanele va va na ndlela ya ku kota ku pfala manyala lama va ku va ma endlini hi hina vaakatiko ma swi twisisi so na swi ta loko ze ku ri la lexi ngomani na swi ta ku yi chaya i Lawrence Magunguni ka Xikwani danke khalanga enkombo ta cancer snane mingisero men a hi pfumeleli ku nongonoko lowu ta wu gimeta kwala a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula dzumela mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe ke sweswo hinkwaswo hi yakaswo andhaka loko hi kume mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta ku na mfundhisi tatana Hlulani Fanuel Magayisi siku ra n'wina rivele rinene mi tiphina ya ku yingisela munghana na wena fike ku ya mahlweni ani tata Edzani nkowankowa Giyani na le Kapani uyikuma kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli